Claire mpaka harisha itano kandi of course program y'inzi batwinire binzi twinire kigambo cyaranga twinire okujurira izina rya Mukama w'Yesu Yesu Kristo n'ikikuru ko kuba no mugamba ho ohurahino ko kongera amani sitano yengera kujushwaza ahabo bano nogamba izina rya Mukama w'Yesu Yesu Kristo mwena kirakto ikabona ke kigambo cy'izoberi n'ingashengeri y'itwizoberi obundi rotine magara obundi businje kuno mukukwe obundi abana mubari no bakuteganisa obundi ha business kubi mwene mirabana miyenseji ni mingi konka twatunga umuhereza warhaga Reverend Joey yija kutugariza mamasiko yija kutugariza mamani ngo bunda itwa kuba twenda kuterebuka ho kace yija kutwatereraho tugaruke tumuki no mu rugendo rwo kujuno rugumire no baza kubora yo mu rugendo rwe hije mbweni nkisasi gende kutura hanze konko umuhereza warhanga yija kutugariza mamasiko yija kutugariza mamani ngo bundi bo wabanda kuremerwa mu muhanda pana tukokire ko kuremwa yimuka tugende Reverend yakira ncheze Reverend mwakire na bwanyuma tugumize na program Reverend wakushimira ninakira Mukama w'Yesu kama sine nunga yabara kwija kandi abo mukabarire bata bariyireke amina nishabango rero mukamera we utwayanjuje n'abantu mutwara mushaka Mukama w'Yesu izina ryanjye ndi Reverend Joy bemerire nasima hango kubaha tosha nimpereza omnyamtanga institutions kandi nyamtanga institutions ziri under All Saints Church mbwene katushabe olumurungi tata uri obushobozi bwona ojire rukunde tahinduka abwa rukundo yawe otwebembira omumeza agogona nk'uko mugenzi wanje yaba nagamba tukabire tutabashize konka bwawe Mukama nitubasa namwe n'izoberi ebiro bina byo kwa munana Mukama ruhango obushobozi bwona twijaha okujurira izina ryawe kandi no kugamba amakuru marungi shumye omwoyo rukwera azagati yitu abari mu studio ayimusie emitima y'abantu bawe abari kutureba TV West kandi turugaha twena ntihimbisa izina ryawe Yesu Kristo Mukama wetu amen Mukama w'Yesu n'abashemerwa abari kutureba aha TV West nimbasima kutsira munonga okushara Mungu mbe TV mwareba rero kutsira munonga program eji eyandi amusimanta menyo ndi amusimanta Mukama ni musima obuyanjuna omwaka gwa 9 mpereza obushomesa konka butanguhi enyuma okwe bitanguhi kubura fees bitanguhi mwene program eji kwe kwija ngo ndi amusimanta mpurani no kumusima murundu gumwe tukaba twine mama witu tubakandi batweta abana bo mukazi habwo kuba tukatwine mama witu niwe yatorire tutine fees bakutubinga buri izoba rero ubundi najyanti ushimwe nkabona nta fees rahanga kungaranga yanje rembabazi kurabira umbantu babanyambabazi editisha wanje yanijuru zankefuzi nashoma nkefuzi huriwe kandi tata kabaruho konka twanjire mbwenu nargaho naheza siniyakana nargaho naheza obushomesa rero we ko nahereze kumwakira kuyanjinere Mukama yanyongera mu mwonyo mbwenu ko gutukuza kurebera izoba Mukama yanyakira yambobeza yantebekanisa ebyabire ndiburaye bindi yabitaho yanyozya yanjweka yansiga yantekaho mwe mukure nimbasa kwija heri izoba kugamba hayizina rye Mukama w'Yesu nimbendezo mugisha mwabana muhurire kigambo cya Mukama umurye service umuryi program eji yamusima ndakandi nakusima Claire nasima abantu bona butwine ahabwo kucira munongo kutwakira mu studio nabasima barebi aba TV West nimbasima mwena kucira munongo kunda Vision Group rero izoba ntibatabarsya ukurgo mutsinihiro kacabire chamani ha nyowe nkija na parking okwo mu King of Kings na ikahariya nashangara ini bagenzera ini yandemeza kutamu konka abagumisirize Bible netugambira ngo rugumisiriza kayikamera ryasingura abagumisirize mukataha mukana garkomuka mbwene nagumana imbarebera TV yo makuru nebindi rahanga simu muchikuriki
mukikurice mwena baryoko kandi natunga omugisha gw'okwijaha kusiima Ruhanga murugire omu kinihiro. Haleluya. Zoberi hariho ebigambo ebi Mukama yata mutima gwanje ebi nahurira ngu tusheyaringe okukira munonga. Ebigambo ebi nebya Yesu Kristo Mukama witu, niwe wenyine wabyegise nibirwa mu nzira ya Matayo eshura ya 5. Okukira munonga ninza kuba ninyiha amushorongo gwa 13 konka enyuma hwaho Yesu Kristo akegesa yayegesa abino mugisha okubari mbwine rizoba nanimpurra ninzira ngu turabe ntusima Mukama tureba bino mugisha okubari rero tugezeho okweshaniriza nkabo obundi nitwe tukabaga namugisha yenseji. Mukama simwe. Omushorongo gwa 3 omushure ya 5 natugambira ngo bino mugisha boro omutima aboro nkayi omutima ahabwo kubabo obukama bwo mwiguru nobwabo. Mukama wita simwe hati ece kigambo banishoboroka okubomora omutima noboyinire ekigambo kya Ruhanga amiru nobo okinire enjara noba nohurra nogira oti mbwenu nyowe Mukama ncureza ahabwo kuba tinyine kinyine ninyoha nobundi nonoreba ahabyo kuhikirira kwawe okutaruho rero guma noshaba Ruhanga. Mwenu kuba noshaba Ruhanga oba nowe wayemereraho orebi wotine man gone, you depend on God. Kubitwe ahiruhanga atari tutukubasa. Rero mushorongo gwa kanaja ati bino mugisha abaganya ahabwo kubabo barahumurizwa. Mbweno kuganya oku nokutahona na okugira pride. Mbwenu to be proud hatu waba noganya noba noyecureza hatu nonorwo mukuri yo kugira oti nyene nari nshomere nari mbwenu iwo oyecureza hateji ninka constitution Yesu Kristo yatuhire omumagara genseje ngo tubase kuba niyo twagenderaho bino mugisha baganya ahabwo kubabo baryahumurizwa. Oragizireho omuntu okagire ki wamugambira hazo kareba naye hayo kwera mwini kece kinani ngamba kugira ngo nkantine fees deri head teacher yanteraho uburyo bwo kubona fees P6 national bank fees P7 national bank fees senior national obeje nayo ni corruption tindi kumanya kankamwe Ruhanga ni wakumanya bwo kuba nataho uburyo bwo kora arjeyo. Mbweno wajira omuntu wagambira obusaso bwawe nataho uburyo kuhumuriza namwe niwo rya TV West orukundeberizo kuharajira omuntu yakugire ki yakugambira tumunywani wanje ndire kubyo muringo gunaruguriya niwo hureno shabarhanga ngo go muntu okamuhwera aza koko muhwera niwo hwerwa. Omushorongo gwa 5 kujango bino mugisha abacurezi ahabwo kubabo baryahungureze tarihe chikwera omuntu kugira amaryo okucurera nicukuru munonga kukucurera noryo burungi bwensi toto obedience noryo burungi bwensi nangwa no bhako baharuho kurwana iwo kajirota otinyowe byo kurwana timbiruho nibagira amanyango w'amafera nibasheka rero w'amamanzi nibar mwene hachiro yekora nk'ekifera oyekora nk'otine mani derhanga abantu we yaba amana gawe bino mugisha abagere byo kwikira enjara nirho ahabwo kubabo baryahaga ebyo kwikira enjara nirho konkite ntugire enjara yaki nari ebyo kwikira niki ekigambo kya Ruhanga nikitugambira ki omu byo kwikira noboyineki nomanya Yesu Kristo byaza omukusiba obyaza omwihamba akamara yebiro 80
akagira kenda kumwita rero sitani yija kumutega netandikira aha cyatiriwe amisha we kwakayagizire njara y'ebyo biro byona day and night konka makuru marungi no kugira ngo Yesu Kristo akari umwana warahanga haleluya akayine njara habwo buntu konka inamani ahabwo bwarahanga mbwenu Yesu sitani yija kumutega yatandikira aha byo kurya yamugira ati nikura abwe uri umwana warahanga hinduraga amabara abwo kubana ubwo garya hori ugahindura byo kurya rero mukama witi yamugira ati bitiwe no teka ngo atungwe byo kurya byonga umuntu utakutunga ibintu byo kurya byonga kureka n'ikigambo cyarahanga mbwe no mu byo kwikiro arimwe ikigambo cyarahanga namwe n'abantu kubasiba eshaheje bakubire nibariraho baza kushoma ikigambo cyarahanga baza kushaba azokwe kubaretero kwikira bino mugisha abanyambabazi ahabwo kubabo bari yazigirwa abishemwe tugire bagenzi bite mbabazi tugire kitwabakwataraho tubakunde abarnide abine bakwetenga amafuzi amafakazi abantu abakwetengwe imbabazi tu mukamaranga twere tubase kugera abantu abo imbabazi bino mugisha abashemiro mutima ahabwo kubabo bari barahanga kandi bino mugisha abagarukanisa abantu ahabwo kubabo bari yetwa abana barahanga hati ebyo nebigambo bibiri abashemiro mutima ariho n'ubundi kiri cyeshongoro cya bibiri nshanju nemwe nshanju n'ibiri abe mitimeshemeire nibo binemi cishaminji kandi baryareba ruhanga witu bina mashemererwa tuangwaza mukamashimwe bino mugisha abe mitimeshemeire owishemwe erizoba owashaba nitwe owija nitwe programu eji yandi amusimanta ninkweshengereza ngo ojero mutima murungi ninkweshengereza ojero mutima gushemeire ahabwo kuba turareba rahanga witu tuyina amashemerwa hati omutima gushemeire nitumanyira hingogwine omundoku ekikuba kiriyo nikija cyorekwa omubitu wakora kandi omubitu wagamba mino mutima gwaba gushemeire ntaba hari haba kuza kujurra ngo mutima gushemeire rero icyo kikorwa cy'imbabazi nyowe nimperezo Nyamtanga institutions n'amashomero gari aha Kashozi ka Nyamtanga archdiocese wa Archbishop Lambert bino mugisha hazabo bantu nibanywani bitu turi bamwe nabo hari abana bitu binji ba Anglican abakushabirayo hatabone bo nkwerezamo mbwenu bine kigambo nibacete kikorwa cy'imbabazi no kimanya ekikorwa cy'imbabazi yo ko kukikora deruna niwe uzijirwa mukamazima ebigambo ebyo nabikire dere cha obino ogwikumi ngubino mugisha abahigwa ahabwo kwikira ahabwo ko kamagwo mwiguru no bwabo kwigwa persecution okamanyoto bundi yo nimpigwa Kristo hato yemero amere umanya ngo Kristo go yo no hijirwa arakwakira ombukama bwagira to mwijimwe abutata yahiro bushobozi ubwo kunguro kamabwensi mukamasima hate ogwo mugisho gunaba nimbagambira niyo constitution y'umukama witu yatuhire niho yatandikiro kwegesa yayegesa abegesa ubwabe mbwe nitwariyo natwegesa ngo twabantu twenda kugira umugisha tukahungurensi tukareba arahanga tukajerwe imbabazi ebyo ne byaba nagamba nitwe tubikore rero twakira umugisha ekindi kigambo kikubasa gukora
omumagara g'ensi egi kikenda kushanisa n'omugishogo n'okushemerwa ahabw'okuba omumagara g'ensi egi tihiine omuntu oyenda kuguma omwirima nitwenda kushemerwa nitwenda kugira obusinge na bagyenzi bitu mbwenu hati ekigambo kyenyine eky'erizooba kishitamire aha bigambo ebi ebya constitution ya mukama witu Yesu Kristo eyi yatuhiire ngu twaba nitwakiira amakuru marungi tube tubimanyire hati iwiwe nanye niho twizira mushorongo gw'13 rero mushorongo gw'13 nigugira ngu imwe muri omwonyo gwensi imwe iwe musigazo ry'omwonyo gwensi iwe mushaija we ry'omwonyo gwensi iwe mukikuro ry'omwonyo gwensi iwe mukazi we omwana muto ori aha TV West erizooba nico mukama yakuteeraho ngomanye ngu hati iwe ori omwonyo gwensi kyakiro giro tindi omwonyo gwensi hati ekigambo ekikukurataho nikigira ngu beitu kugurabe guhwirwe mwensha gurajigarwa muguta niguba gutakiine mugasho kureka okunaga heeru abantu bakagurubatira reka tugaruka aha mwonyo ogw'obutosha omwonyo ogutukurya mwene omwonyo ogwo gushemereire kuba nigurindwa gye hati nka waguta heeru gukateerwa nk'enjura akonyo nikaza kurugamu hasigara ebishunga haza eby'ebishunga nibyagamba tumbinage hariya babiribatiira mwene batakabiribatirire nyowe niwe turi omwonyo gwensi haza omwonyo ogwo nigukora omu miringo ebiri iwiwe nooba omwonyo ahariwe wenyine kandi ogaruka obeera omwonyo aha muntu mugyenzi wawe ninka ekintu kikuroba kyabashoborokera konka imwe abakozesa omwonyo ogu tugukozesa ki omwonyo gwongyera okunura omu byokurya adds flavor nigwongyera okunura omu byokurya hati omwonyo kugurabe nigwongyera okunura omu byokurya ebyokurya nabyo biroho mbwenu omu magara g'ensi egi Yesu Kristo ariyo natugambira ngu itwe turi omwonyo kandi hariho ebyokurya ebigukuza kwongerwamu okunura mwene hati iwe kurabeera omwonyo oyine owonuriire akahurira omu magara g'ensi egi arigye aha bwawe aza kwakubaja aha bwawe niwe wenka ohurira origye nyo ngatunga omugisha aha kiro kikuru ekyekihwire aha All Saints Church ahindi kushabira kutabi twamara kushaba abantu baheza kutaha hasigaraho akana kakishiki abakabenkatura nako bakakareta bakanago mu town omu konka habwo kumanya Ruhanga kareba abantu nibaza kushomba kabakuratira kija hakanisa akana kashaba service y'orujunka iza kashabe eyorunyankore abantu bona kubahereze kutaha karundaho kutaha kawe katere ekiborogo kara mbwenu abasirukare bamureta hato mbantu munkuhereza nabo abandi bakaba ari abashisha bagira ngo ubwo bwari umwana w'umushiki ngo no wawe joy ngo umutware nangwa nanye nyenda kubanza kumweshonuraho konka imbabazi zimbasa umwana mwakira umwana kabira umwana murunjo muka atuberira omwonyo kandi nitwe twamubera omwonyo mukamasimu mbwene niwe teka tekorebe hine omumagara g'ensi egi omuntu oworetire okunura akagira tense kaba yayenzire nko kushara konka joy konka Claire konka Esther konka yamberaho hatense ninungi omwonyo ekyakabiri omwonyo ogu nugutamba imwe bantu mwe abaragizireho nk'ebironda nabashaho nibakikozesa haroba kugira ngo oteko twizi otaburemwa akonyo rero yoziye nkahi aha kironda nikiza kwomoka haza kokakora amazima nicomoka nangwa bundi no mukanwa haba nakushasha nari harimu nkakasimero
noronda konyo kato mutwizi obantwara omukanwa mbajya ngo gume no guhunuka hati akakaba kaenda nko kuhumura kubi akonyo kakiyamo nakaronda kaba karumu akonyo kakakiza banywani banje ariho ebironda bingi biri mu mitima y'abantu baitu konka iwe mwonyo we niwo kuza kutamba ekironda oba omushiija n'ekironda ky'omukazi wawe omutima oku niwo kuza kumutambira niwo kuza kucozya niwo kuza kukibobeza niwo kuza kwihamu obunuki obwaba bwagiremu na n'omukazi nukwokwe ariho abashiija obutwabire ntubabugana batugira ngo bono banga kutaha kare ahabwo ebironda ebiri omu mitima yabo tubakwenda kuza kubugana na n'abakazi omukana bana konka nomanya ngo iwe ekironda niwo kubasa kukitamba ubwo omushiija akabaje akija kare mwine omwanya gwo kuza kumucwera omushango gwo kwija omwazyo kora omurimo gwa konyo haleluya rero mutambire ekyo kironda rero abase kucara abashomesa abagenzi banje nyonga humura ndi umushomesa ariho abana nibija bine birondo mutumoko bija babyekorire nibargoma kagabo barukuhumurka hatiwe yahikaho mukwate mpora ganira nawe umanye bisheke murezire kutwaza ati niki the way she or he behaves there is that wound that is in the heart ariho ekyo kirondo mutuma ekikwendiwe tichakuba omwonyo ekikwendiwe head tichakuba omwonyo ekitwendiwe metron kuba omwonyo omwanya gwo kumutambika no kumweshanya kora umurimo gwa konyo omubobeze hazogo omuntu naza kucara haziwe waba nuriyo no mubera omwonyo niwe mukama naba nakubera omwonyo niwe natamba ebyawe hariho gundi mugasho gw'omwonyo ogwo kugumyaho preservation hati nkomu omu province yitu ya Anglican na diocese twine theme erikugira ngu tutashanisibwa n'obusinju teyo emibiri yitu kube bitambo ebihurire kandi tutashanisibwa nabo obusinju obu hato bo obusinju obu nubu ninkabo kumara hwensi nibatema ebisharra babimaraho nibarya abantu bagenzi babo corruption ebire corruption buri konka hatiwe owatunga omugisha okahurira ekigambo eki niwe kuza kurekaho environment aza kurekaho environment egi biri warekaho amagara g'abantu abo ko harimo ekikweta interdependence ebimere ebi nibituhereza omwisyo tugwisya nitwe tubihereza omwisyo bwisya mbwenu twabimaraho nituba twayimaraho konka nka konyo iwe hati nuza kurekaho ensi orekeho abantu to preserve nko kureba nogure ekyenyanja wakisyomuka toine fridge okakimemeraho akonyo ngu kitajunda hata konyako nuko twenda kuto omuntu ngu niwe tajunda banya abantu nibajunda bemerire numurebera igenda omuntu nabaryaho ngu yakaba natakabera izoba konka n'omurimo gwanje niwe owahirwa akaba aha TV eri izoba mukama akakugambira ngu niwe omwonyo kandi omwonyo bwawe oyine kurekaho abantu oyine kurekaho emirimo oyine kurekaho kubaho izina rya mukama rikahimbisibwa konka noteekateeka ngu ekintu nitukyebasiza eshaha yoona ebitukurabamwe omu nsi omu nibitureetera okuruzinga nibitureetera okuhwamu omwonyo konka Yesu Kristo omurimo gwe nokwija guma natugarramu amaani ahabwokuba oijuka ebiri ebitwatandika nabyo otiine maani nagakuheereza otiine embabazi nazikuheereza otiine kihika ky'ebyokuhikirira nakikuheereza hatiiwe yakiira Yesu Kristo nk'omujuni wawe rero akurekaho nikyo nanabagambire kunabire nayehwira amasiko nayakira Yesu Kristo yanjuna kuyahereze kunjuna
yampereza omugisha gwo kubaho okushoma kwabire kundemere yakumpereza at this level wenkanayeho amasiko konka yanyongeraho yanshomesa mu education kwika degree kwika masters rero kandi no mubuhereza in postgraduate diploma in Christian ministries emphasis mbwene nakweshengereza munywani wanje uri kuturebegesha yakira Yesu Kristo akubera umunyu kandi akugaruremo ubwonyu ahabwo kuba umunyu gwawe no bwakuba gwahwiremo mukama witu naija kugarura mu munyu no garuka busya kandi niwe nobera abandi umwonyu no baretero kunura no batambera no bagumaho kandi no bahako bakabire mukakari yakabad oda kunagambira ko mukano nawe nakutambira ico bire noreba ngo tikubasika ntibasika mukama agumenemo reka tushabe uri murunzi tata uri ubushobozi bwona ujwire rukunde tahinduka uyegarukamu ureka kureta kabi nambwe nerizoba munywani wanje wabaryokwe nahurira inebirondo mu mutima nimushabira mukama ngo mubobeze omwozi omutambere byo bironda waba nahurira nayenda nko kujunda kwaho mukama omutambere omuhemo gumwonyo gumutambere Yesu agarkeho abemusya waba nahurira obunuzi bwenda kwamu mukama arhanga mugarire mu obunuzi ahagwo kubecho tarondijo kuchikora niwe wenka uri kubaza kuchikora rero burunzi nembabazi zawe byongere gumaho kandi umugisha goranga tatitwe rango mwana rango moyerkwera gube nabantu bawe abari kutureba kandi abaturutsirize gube nababunyu no mu studio gubone ntekateka ahabwa vision group yona nabantu bona bajizoro umugisha go kwijo mucinihiro bakahazira TV West na Radio West umugisha gwawe tata gube nabantu bawe abakunda kandi nabakunda izina ryawe kandi twena gutarturugaho hati nebero byona amen mukama gumeneye niba gumeno moyo niba mnonga Reverend kandi twasimiye watambara nitwe shora yitu atangire tweka kiti cyo kigambo cyerizoba ninga shenjiri yitizoberi yayebembera Reverend Joy okuni chaplain wa Namtanga institutions but under Church of Uganda tubasima turi kubebaza mnonga ahabugumani to program ya msimanta oineclare mpaka 5 twikirize tumureho nitugaruka nitweka cyo bujurisi